Ngiyalibingelela lonke bathandekayo esithe sahlangana namhlanje kulesi sifundo esiqhakathekileyo. Khuma lani ngumfundisi uJim Lilo nxosa ngilawo bana baziveze. Salibonani babukeli labalaleli okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani bathandekayo siyamukela nesifundweni sakuyona le iviki. Mina ngikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Kuyinjabulo enkulu babukeli labalaleli ukuhlangana kusona sisifundo okhulumayo nguKlainos Maphosa. Sizanxusa leli thuba kubana sibe lomthandazo. Babo ingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga iviki ngeviki ukusinika amandla ukwanelisa ukuthi size sizokuzwa kunye ngoJesu. Esikukhulekelayo umoya ingcwele ukubana siphathise ukuchasisa zona izifundo. Phezu kwakho konke umthandazo wethu munye ababukeli labalaleli ngitsho lathi siphathekayo sibe khona ekhaya ezulwini ngegama likaJesu. Amen. Amen. Sisenyangeni kaMbimbitho sikhangela isifundo setshumi lanye. Esilesihloko sithi ukulangathelela uNkulunkulu eZion. Ake usifundele amahubo 84 ivesi lesibili. Umphefumulo wami uyalangazelela uze ungathi uyaphela. Amaguma kaJehova inhliziyo yami lenyama yami kukhalela uNkulunkulu ophilayo. Siyabonga. Nansi ivesi lesihloko sisalamhlanje ulangathelela uNkulunkulu eZion. Nxa sibala lesi sihloko ukulangathelela uNkulunkulu eZion sile siqathanise lendinyana yokufundwa ngekhanda kuletha mcabango ubani ngomlobi la ngeZion. Kufike engqondweni yami umuntu osethwele nzima mhlawumbe selizweni elikhatshana. Izinto zingamhambeli kuhle uyakhumbula ekhaya lapha vela khona ngoba uyakwazi ukuthi ukudluza ukuthola bazakuba khona bazamncedisa. Kula lapho nxa siqathanisa ezweni elikhatshana okulabantu abangamazi abazamekela khona. So ngizwisisa ukuthi umlobi lapha nxa ekhangela impilo yasemhlabeni impilo elethela usizi kakhulu lezinyembezi useloyise enye impilo engcono njalo yena ngokuzwisisa kwakhe ubungcono lobo angabuthola lapho kulobukhona bukaNkulunkulu. Yikho lapha azwisisa khona ukuthi impilo yakhe ingaba ngengcono kakhulu. Ukungezelela mfundisi okulethwa nguGatsheni lapha ukuthi umuntu owomileyo ngoba lapha kuthintwa ngokulangatha kwesinye isikhathi uzuthi sengomela amanzi. So lo Thixo singamfaka esigabeni sonesi ukuthi simomele ukuthi uSam 42 la uyathinta ukuthi njengempala inqwanela amanzi. Lathi bazalwane silobo zithandekayo umphefumulo wethu kawulangathelele ukuhlangana lo Thixo. Why particular kungenxa yani kuthintwa iZion? Yeah. Kulendaba eziningi kodwa kungenxa ucakatheke ngani ngeSion? Okay. Ngicela ukuqala ngithinte ngokoma lapha. Ngokoma yes. Yeah, olokayo uthi umuntu edalwa nguNkulunkulu wayephile ebukhoneni bukaNkulunkulu. uNkulunkulu wayemvakatshela uAdam lo Eva bathokoze behlezi ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kodwa kungena kwesono manje kwaba lolutho lwehlukanisa uNkulunkulu nomuntu. Umuntu wasale lesikhala kulolutho lwaphuma emuntwini. So umuntu wonke ngaphansi kwelanga mfundisi ulesikhala obhalayo uthi it is God shaped. Uthi sibazwe leso sikhala senela uNkulunkulu siyishape kaNkulunkulu. Amen. So yikho umlobi lapha ulolangathelelo lunjalo ukuthi isikhala lesi ngaze ngibe lemali ngibe lezifundo ngoba uDavid babe ngamakhosi. Yeah. So ngaze ngihlale epalace ngibusa abantu kangithola okunganisuthisa. Yes. So uDavid udinga ubuyela lapho umuntu asuka khona ebukhoneni bukaNkulunkulu. So iZion manje ngiyembuzweni eliubuzileyo iZion
ya kulentaba eziningi ezithintwa eBhayibhelini oPisga lezinye ezinye kodwa iZion singayifunda imbali yeZion ithi uAbraham ecelwe uNkulunkulu kuyanikela uIsaac kuthiwa iMoriah isport anikela khona lwanomfana yiso isport seZion. Amen. So abe sesinika futhi ukuthi imbalini uDavida wathenga isiqinti sika Arawuna anti wafaka umhlatshelo khona and uSolomon yindawo futhi abeka contemple kaNkulunkulu. So iZion iyinsika yobukhona bukaNkulunkulu. uNkulunkulu esithini mfundisi kulapho umuntu afanele ukuya khona ngoba sesivezile ukuthi kakulokunye okungenza umuntu asuthiseke ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abuyele agcwalise leso sikhala. So yikho akhala ngakho lapho umlobo ukuthi ngifisa ngilambile ukuthi ngiye ebukhoneni bukaNkulunkulu. So iZion iveza ubukhona bukaNkulunkulu, iveza inkazimulo kaNkulunkulu futhi iveza icebo lesiphambano. Iveza ukuthi umuntu eZion ubuyela kuNkulunkulu. Azuza ukubusiseka lempilo ephakathi. Ukhona lokwengeza ngendaba yeZion esikutholayo okungumthombo wethemba la uZion. Uthe ekhuluma lapha uMrs Mhlanga. Kwafika engqondweni yami ukuthi kwesinye isikhathi nxa inhlupho sezifikile kuyafika engqondweni yami ukuthi ngabe ngise UK, ngabe ngise America kumbe ngabe ngise Botswana, South Africa. Kodwa kuyathathekisa ukuthi ohlabela leli hubo ukhalela iZion ipresence kaNkulunkulu. So okuthi ukuthi ngazi uye emazweni kodwa as long as ungekho ku presence kaNkulunkulu yes ukudinga ukuthi la nxa usemazweni phinda futhi udinga uNkulunkulu ube ku presence kaNkulunkulu ngoba okuba khatshana kumbe elizweni elinothileyo akuncedi lutho as long as uNkulunkulu engekho. Isigaba sithintileyo lapho ukuthi yona iZion ibimele ubukhona bukaNkulunkulu. Size sikhunjuzwe indaba kaExodus 25 verse 8 ukuthi ngakhelani indlu ukuze nginjani ngihlale phakathi. So yikho lapho kunye sikutholayo ukuthi iZion yindawo yesibusiso lithintile. So ukulangathelela indawo le yokulangathela ukuthi uye lapho kuloNkulunkulu khona njengokutsho kwakho. Yes. Athinta ukuthi yindawo ebikhethiwe uNkulunkulu ekhetha uIsrael njengesizwe ukubana uIsrael ahlanganyelane loThixo. So uma samfundisi nxa ethinta esithi uNkulunkulu kuExodus ulaye uIsrael ukuthi kamakhele indlu. Ngoba ufuna ukuhlala la lo muntu. uNkulunkulu ngiyakukholwa mina ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu silelane kuyini umuntu akudinga. Uyayizwa indaba uJesu nxa esifundisa laphana kuMatthew 6 esithi lina funani kuqala umbuso. Konke lokho elikudinga. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu i-greatest need akudinga kakhulu ibukhona bukaNkulunkulu. Amen. Yikho ethatha i-first step yokuthi ngifuna ukuze emuntwini. Even uAdam ebaleka uNkulunkulu ungabe. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu uempty nxa engela yena uNkulunkulu engekho. So lo umlobo uyakuzwisisa ukuthi angisilutho ngomile ngaze kube izinto ezinengi enilazo kodwa ngala ngidinga uNkulunkulu. So umuntu wonke emfundisi uyamdinga uNkulunkulu. Amen. Ngokutsho kwakho ukuthi indaba yenkosi uthi ufuna uqala umbuso kaNkulunkulu. Kufika kimi engqondweni zokuthi yena hayi ukulangazela futhi intaba yeSiyoni ikwalapho lombuso khona oNkulunkulu. Akusifundele amahubo 84 ivesi ka1 usiya ku4 ubususeqabe evesini le10 lika10 uthi yeka ubuhle bendlu yakho osomandla oJehova. Umphefumulo wami uyalangazelela uze ungathi uyaphela amaguma kaJehova. Inhliziyo yami lenyama yami ukhalela uNkulunkulu ophilayo. Intaka layo ilizuzile ikhaya lenkonjane isidleke sayo lapho ingazalela khona abantu abayo indawo eduze kwealtare
lakho uJehova usomandla Nkosi yami lo uNkulunkulu wami. Verse 4. Yeah. Babusisiwe labo abahlala endlini yakho. Bahlala bekudumisa kokuphela. Verse 10. Yeah. Lungcono usuku olulodwa emagumeni akho kulezi insuku eziyinkulungwane engcenye. Kungaba ngcono ngibe ngumlindi masango endlini kaNkulunkulu kulokukhala emathentini ababi. Sesixoxile kabanzi Yeah. ngokulangazelela okuhlala ngaphi endlini entabeni eZion. Kanti lapha uyaphambili ngokukhangela lintaba yeZion. Nxa ngikhangelela amazwi esiwafumana kumahubo ngo84 verse 1 usiya ku4 ngisehla nisiya ku10 kungani umhlabeli elokhu etshisekela ukuhlala kuthabanikeli ubona ngani ubana ulesizathu bani ngalokho sibona ulesizathu bani ngalokho sesasixoxile kodwa siyakuzwa ukuchiseka kwangikhona sinaba siyaphambili sisithini ngokuchiseka kwakhe Lapho esikutholayo lapho ukuthi kwenza ithabanikeli kube yindawo elomahluko. Alright. Ngasikhuluma ngendawo elomahluko ilomunye umumo nje ukuthi ngingalangathelela kuye church. Ngihlangana lo muntu sithi babusisekile laba yes. Alright. Ngiba lo munye umumo ochiyene lapha phakathi kweviki. Okunye sikuthola lapha abakhonzi babona ubuhle benkosi. Alright. Isikhathi esiningi ngeke ubone ubuhle benkosi uphakathi kweviki 6 days la. But ngosuku lokukhonza ngoba uzwathinta uverse 10. Yes, uverse 10 ubethinta ukuthi at least umuntu abe lesuku lapha ngayahlangana khona lo uNkulunkulu. Right. Okunye lapha sithola ukuthi okumenza alangathelele kangaka ukuba ku presence kaNkulunkulu ubukhona bukaNkulunkulu yikuthi yikho okulethuba khona lokudumisa uNkulunkulu. Nxa sikhangele emuva akunenge uNkulunkulu asenzele khona. So ithuba lokuthi ngiyemdumisa uNkulunkulu ngalokho angenzele khona ngalokho akwenzele khona kuseZion. Njalo enye into esiyitholayo yindawo lapho esithola khona amandla. Amen. Ayizehlakalo zempilo ziyasenza siphelelwe ngamandla ekuhambeni la. So indawo yokuyathola amandla kuseZion. Lapho esilangana khona lobani lo uNkulunkulu yikho okunye ngikutholayo lapha. Alright. Okunye ngikutholayo kungezela kulokho okuchiyo ngogajeni. Yeah. Ukuthi ngicabanga ngenxa esithi usuku olulodwa endlini yakho kule nsuku eziyinkulungwane. Uverse 10 abe sesithi bekungaba ngcono ngibe ngumgcini wesango. Yeah, ngicabange indlela ithempeli ebelelukwe ngayo ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bese buthola ku Holy of Holies. But uthi hayi kwangcono inkazimulo yakhona loba ngekho phakathi phakathi kungcono izachithekele semagumeni ethempelini. So uNkulunkulu nxa sisendlini kaNkulunkulu ukungeza lokho ukuthintiwe kusinika iglimpse kuthiwa ukubona inkazimulo kaNkulunkulu ubungcwele bakhe. And ethempelini mfundisi kulapho okade kulethwa khona phela imhlatshelo kuzovunywa izono abantu bethethelwe. So ukuba sebukholeni bukaNkulunkulu kusinika lokukhululwa emthwalweni esilawo. Yes. Okay. Okunye mfundisi omunye uthinta ukuthi ungaba sendaweni enhle kodwa ungela ubukhona bukaThixo. So kudingeka ukuthi sibe sendaweni enhle kodwa ubukhona bukaThixo lapho sibudinga. Nxa sise church sithola ubukhona bukaThixo. Kodwa nxa sekwezinye indawo yebo kambe singaya kwezinye indawo kwesikhathi akukhulekwa bongwenziwa nje kumdlandla kuphonga ukuthabithokozisa inhliziyo umzimba kodwa ubukhona bukaThixo bungekho. Ngiyathokoza abathandekayo ukuzwa indaba ezinhle. Umhlaba esiphila kuwo lo ugcwele inhlupho ezehlukeneyo kakhulu, inkathazo ezehlukeneyo. Nxa ngisizwa ngesililo sokufisa abana umuntu abese ndlili kaJehova ngibona uyifumana intokozo anti kwese kutsho amen. Ngiyedumisa inkosi kwese kutshoyo ngiyebona umbuso kaNkulunkulu ubuso kaNkulunkulu nginambithe iphakade lonke ikuyalana ndawo. Siyabonga nxa ngikhangela
uverse 5 usiya verse ka12 akusibalele. Babusisiwe labo abalamandla abo akuwe abasebeke inhliziyo zabo ekulagiseni kuwe. Bathi nxa bedabula esigodini seBhakha basenze sibe yindawo yemithombo, izulu lenkwindla lalo ligcwalise iziziba. Ayakhula amandla abo ande, ngulowo lalowo aze aqamuke kuNkulunkulu eZion. Zwana umkhuleko wami, o Jehova Nkulunkulu Somandla, akungilalele, o Nkulunkulu kaJakhobe. Khangela isihlangu sethu, o Nkulunkulu, khangela ngomusa kogcotshiweyo wakho. Lungcono usuku olulodwa emagumeni akho kulezi nsuku eziyinkulungwane engxenye. Kungaba ngcono ngibe kumlindi masango endlini kaNkulunkulu kulokuhlala emathenteni ababi. Akuye ku12. O Jehova Somandla, ubusisiwe umuntu owethembe kuwe. Ubusisiwe umuntu onjani? Owethemba kuwe. Owethemba kuwe. Nxa ebebala lama verse kulamcabanga ubani ngale imibhalo, njalo ngubani omunye ongabusiswa indaba yethabanikela le? Anti ithabanikeli leli mfundisi belisesigodlweni. Yeah, belimela isigodlo sesingale sebefika eJerusalem. So bekuyindawo yokukhonzela kuka-Israyeli. So umlobi lapha kulethayo ukuthi kuyindawo ababusisiweyo kuyilabo ababuya ukuzokhonza kuleyo ndawo esitsho o-Israyeli. Kodwa abesesithi kodwa lo lalo, right, ubisela phana ukuthi lo lalo, meaning isigoqela yonke umuntu. Yes, ukuthi lo zakuza lapha ubusisiwe. So kusinikani mfundisi? Kusinika ukuthi indaba yokusindiswa kwethu kumbe indaba yokunakekelwa uNkulunkulu, kwesinye isikhathi lathi siyake mhlawumbe siyake sicabanga ukuthi kulabanye abakaNkulunkulu, right, labanye abangasoba kaNkulunkulu. So uNkulunkulu indaba yakhe yokusindisa umhlaba mfundisi ngeyokusindisa umhlaba wonke. Yeah, yikho laphana phela kumsebenzi 1 verse 8 and uthi lizazuza amandla nxa umoya esefikile. Lingazuza lawo mandla lizaba ngofakazi. Ngaphi? eJerusalem esigodlweni, eJudiya, eSamaria lemkhawulweni womhlaba. So uveza ukuthi isibusiso esikhona ethempelini ngesokuzuza amandla avela kuNkulunkulu. Number 2, ngawukusakaza ukuthi abantu bonke kababusiseke ngaleli icebo likaNkulunkulu ngezayo. Ukugcizelela asekuchilo uMrs Mhlanga. Sithola ukuthi iningi lamahubo lapha abhalwa ngamadodana kaKhora. Amen. Amalevi lawana ababesebenza ethempelini likaNkulunkulu. So uthi ukuthi ubunandi bokusebenza ethempelini likaNkulunkulu babekuzwisisa obokuhlala kupresence kabani ekaNkulunkulu. Kuyinto ababeyithanda kangaka, yikho azatsho ukuthi kungcono ukuthi ahlale usuku olulodwa lobani loNkulunkulu kulokuthi ahlale insuku eziyinkulungwane emathempelini abantu ababi. So kutshengisa ukuthi kuqhakathekile kakhulu ukuthi sihlale sisendlini yenkosi. Bathi ngiba lombuzo kwezinye indawo lapho engiyangikhonze khona lapho engiyangivakatshele khona, imithandazo yaphakathi kweviki, Wednesday la ngeFriday, hayi lihle kanyane libuyayo. Angazi ukuthi siyakuzwisisa yini ukuthi nxa sisiya emthandazweni ngoLwesithathu kumbe ngeFriday kumbe nxa kulohlelo eChurch siya kupresence kaNkulunkulu. Siya lapho kuloNkulunkulu khona, lapho esithola khona amandla, lapho esithola khona ukuvikeleka, lapho esithola khona izibusiso. Ngoba nxa sifunda lapha sithola ukuthi ukuthatha nje idirection yokuya eZion ubusisekile awukafiki. Ukuthatha nje idirection ukuthi sengisiye eZion. So ukufika khona ngale kupresence kaNkulunkulu eZion kulezibusiso ezimangalisayo. Bekungafanelanga ukuthi ngabe njengabazalwane siyadingwa ukuthi singaphi nxa sokuyisikhathi senkonzo ngeWednesday kumbe kule seminar kumbe kulani. Bekufanele ukuthi sonke siye khona ngale kungabi lo muntu odingwayo.
yazi ungicabangisani umfundisi lapho ungicabangisa ukuthi kungani singela langathelelo olufana loluka David ukuthi ngizwe oziwomele ukuthi ngizwe ngilambile abantu ukuthi baye enkonzweni phela manje befuqwa mfundisi abantu siyafuqa kuye emthanda yikho ubona futhi even loba sisenkonzweni ngesabatha sifuna ukuthi singafika 1 hour 2 hours emina ngisekho senisuke ebukhoneni bukaNkulunkulu so mina ngicabanga ukuthi kukhona esingancedisana ngakho labalaleli ukuthi kukhona okumele kwenzakale enhlizweni zethu ukuze somele into kaNkulunkulu ngoba umuntu ekubalekeni kwakhe balekela uNkulunkulu vele lokho ebaleka uNkulunkulu ngemva komuntu udinga umuntu so ungabona umuntu eseyifuna into kaThixo esemfuna uNkulunkulu hayi kulolutho liyabe solokenzakele kaje mina ngicabanga ukuthi unless lolo lutho lwenzakala empilweni yami zakwalani lokho embaleka ike church uzwevele kuyaqana ngizwe ngoba mina vele inhliziyo yami lokho engikho khona kayikomelanga kayikulambelanga fana lokuthi nxa ungalambanga ungadla yini nxa ungomanga ungawanatha yini so ngicabanga ukuthi sidinga ukuthi uThixo kasidale kutsha lo langathelela luzaba khona siza kuthanda ukuba lapho uNkulunkulu akhona ukucizelela khona lapho kuyanthathekisa uke wathinta uMrs Mhlanga lapha uDavid wayenothile lezinto zonke singazicabanga kodwa ke kade singathi uyakhangela ukuthi kuyini okusibambayo ukuthi siye endlini yenkosi sidinga imali sidinga izinto omunye kayinelisa ukuthi akachiyane le TV yakhe nje kwimzuzwana emlutshwana aye church izinto zona lezi kodwa uDavid obhalayo ihubolelo uyafitizela ukuthi kuqhakathekile ukuthi kube lobukhona bukaNkulunkulu ngamanye amazwi kuyingozi ukuthi ngibe sendlini kodwa uNkulunkulu engekho ngibe semoteni yami kumbe ngibe ngaphi so uNkulunkulu kasiphathise sibe kwazi ukuthi vele lapha emhlabeni siyizihambi labezizwe siyadlula la kumele silangathelele ikhaya elingcono sikupractice njani lokho ukulungiselela kumbe ukupractice ukuba ukuyaphila lo uNkulunkulu ezulwini sikuqala khathesi ngabona kumbhowa ukuthi ngiphenduke emini ukuthi sendihlale kakhulu eChurch kuthi ukuthi uNkulunkulu nxa engangithatha kade singezulwini kuza imbhowa ukuthi ithe iphakade yele ayisoziphile iphakade yonke sizayiphila ebukhoneni bukaNkulunkulu yikho uSamuel 21 verse 3 uJehova eveza ukuthi hayi ithamela lakhe izakohlala ngaphi ebantwini bakhe ukhuluma imicijo eminingi eqhakathekileyo emfisa ukuthi abantu sonke nesikhuthaze njengamalunga ebandla ukuthi amadodana kaKhora ayesebenza ethempelini ukusebenza ethempelini kuletha ini izibusiso kathesi siyamemezela esikubiza ngesinye ukuthi total member wathi involvement ukuze ibandla libusiseke bathandika ukuze sonke sibusiseke njengamalunga ebandla kasingabuyele emuva nxa kulomsebenzi wenkosi ungaba yibufakazi ufaza uJesu Kristu ngabikho yikho siqala ukuthi yena ukuya ethempelini ukufumana ini amandla yebo ngabana uthintile ngomsebenzi 1 verse ka8 ubana sifumane amandla kaMoya eNgcwele ukuze senzenjani sane sibona sisebenze singasebenza sesibusiseka into kunjalo ake sikhangele umsebenzi amahubo 122 iverse ka6 Mahu 122 ivesi ngelika 6 awuhluqayise ku1 uyecela ngo6 nje uyichanje ukuphangisa ngathokoza lalabo abathi kimi kasiye endlini kaJehova izinyawo zethu zimi ngaphakathi kwamasango akho wena Jerusalema iJerusalema yakhiwe njengomuzi obambeneyo waqina ulapho eziqansela khona izizwana zikaJehova ukudumisa ibizo likaJehova njengalokho okwamiselwa uIsrayeli ukuba abonge ibizo likaJehova kulapho okumi khona izihlalo zobukhosi ezokwahlulela izihlalo zobukhosi ezendlu kaDavid khulekelani ukuthula kwaseJerusalema sengathi labo abakuthandayo bangaphepha bangaphepha uma bangaphumelela
nxa sikhangela mesifunda la lesi sahluko abakhonzi bathini ekufikeni kwabo eJerusalem njalo bakhangelele ukutholani khona. Nxa ngikhangela 122 kusukela kuverse 1 kusiya evesini ka6 kuba lezi zinto eziningi lapho esingazithola. Esikutholayo lapha mfundisi ukuthatha uhambo lokuya eJerusalem bekuyintokozo. Right. Emangalisayo lapha abantu bakaNkulunkulu behlangana ndawonye. Ekelani silethe balapha kule unity. Yes. All right. Silethe indaba ye-camp meeting. Ukuthi nxa kukhulunywa nge-camp meeting umhlangano wamadokodo yikho lapho esingayahlangana ndawonye kumbe kuku-youth camp kumbe kukuphi umhlangano esingayahlangana ndawonye. So lapha phakathi komnyaka ukuthokozela ukulunga bebehlangana kathathu abantwana bakweIsrael. Alright. So khona khiyana kuyaletha ukumanyana. Alright. Like nxa lihlangana lindawonye kuyenza ukuthi libe lokumanya. Even emulini ke lansikuthathe. Emulini nxa kusithi libe lesikhathi njengemuli. Lihlangane kumbe ngomnyaka. Ungakhathalekile kumbe lihlanganiswa izehlakalo lihlangana nje kulenza lazane kumbe kulenza libe le bond libambane. Yes, kuyabamba isimo. Ngibona kulomcabango omuhla olethayo lapha. Kambe singakhuthaza kangakanani emabandleni ukuqhakatheka kwalokho akhuluma ngakho ukubambana. Yeah, ukubambana. Singihluleka ukuhlanganyela mfundisi ezinkonzweni. Uthintile lapho ukuthi kathathu ngomnyaka uIsrael besiya eJerusalem uyakhonza. Yes. Ungayifunda kuhle ukuthi South Asia akhuluma khona ngeFeast of the Tabernacles uthi beyibona iJerusalem iZion. Bahle behlabele bethokoze bezuza ukuthi bayenkosini eyiyo ukuthula kwakhona eyiyo eletha futhi ini ukubambana lokuba munye. But lapho umlobi omunye umcabanga asinike wona ngokuthi ethempelini likaNkulunkulu bekutholakala ubufakazi, testimony, i-ark of the covenant, okulomthetho kaNkulunkulu. So ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu yikho akade kugcina abantu bendawonye. Kusinika futhi ukuthi uNkulunkulu ungumahluleli othembekile. So bona bebekudinga khona lokho ukuthi bazuze ijustice, bazuze ukuthula, bazuze ijoy into yonke beyizuza esigodlweni eJerusalem. Ukuthula okuthintwa lapha ngicizelela kuzikhuluma ezikhulumileyo. Thina njengabakhonzi kumele sibe lokuthula phakathi kwethu loNkulunkulu uqala. Yes. Bese siba lokuthula phakathi kwethu labanye abantu. Yikho ukuthula okutholakala eZion. Siba lokuthula phakathi kwethu loNkulunkulu, lokuthula phakathi kwethu labanye abantu. Kuthi ukuthi singakabuyi eZion kule ngxenye okumele siyenze njengabantu ezimulini lapho esivela khona lasebandleni lapho esikhonza sikhona eyokuba lobudlelwano obuhle labanye abantu. Ngiba lombuzo kakhulu ikakhulu ezimulini lapho esivela khona ukuthi izinto zimi kuhle yini ukuthula. Yebo eChurch saziwa kwesisikhathi njengabantu abaright. Kodwa ke nxa kungayebuzwa esihlala labo kumbe lezihlobo zethu kanti vele ugatsheni umuntu onjani, fundisa umlilo umuntu onjani, bekungaphuma bufakazi bani ngathi. Ngizawutha umama Gatsheni wabona lesesuka eChurch esiyabuya lembheda lembiza eChurch. Hayi ubaba lapha ekhaya nxa lapha eChurch ngani into zihamba mnandi ngoba sesihlale kwabo. Ayiqedisa. So ngifitizela lapha indaba yokuthula lokuthi hayi singaqhakathekisa ukuthi kube lokuthula phakathi kwami loNkulunkulu kuphela. Alright. Vele akuvumi ukuthi ngibe lokuthula loNkulunkulu kodwa labanye abantu. Kule ndaba yokubingelela nje oseceleni kwakho eChurch ngani yahluphe ebandleni. Umuntu uyafika azihlalele nje athwala iBhayibheli lakhe lihlabele ingoma efana nayo kodwa lizange labingelelana. Izinto ezinjalo kumbe lemthoveni nje uzoyefika etown kumbe uyangaphi ungabingelelanga omunye umuntu. Kasifunde nini ukuthi sibe lokubambana
kuye wathinta lapha Acts 1 verse 8 bathi sebemoya munye umoya oyingcwele kanjani yes so yinto eqhakathekile kakhulu ukuthi singakuthathi njengento encane ukuthi sibe lobudlelwano obuhle labanye abantu ekakhulu kulumhlubulo wakithi bathandekayo kule umhlubulo wathi ku Zimbabwe West Union Conference sikhangele uPentecost 24 lapho esidinga khona amandla kanjani kamoya engcwele azakuza kuphela nxa senjani simuye ngiyalithanda lelo lichoyo siyabonga ungafunda uJohane ngo 18 lapha right umlobo usinike i-dimension ukuthi ukuthula kumbe ukubambana akungeke kube khona nxa singathandana so uJesu umlayo omkhulu ukuthi ngilinika umlayo omutsha ukuthi thandanani endabe sesithi nxa lithandana umhlaba uzakwazi ukuthi lina lingabalandi bami ngizwisiswa ukuthi uJesu akuchumayela athi uthi thina ngempilo yethu sithandana omunye lomunye sizwelana kulokuthula phakathi kwethu umhlaba ongakamazi uNkulunkulu uzamazi ukuthi uNkulunkulu uluthando uNkulunkulu uyekuthula uNkulunkulu nje singakavula ivesi sizachumayela ivangeli ngempilo zethu sengizwile ngakho lokho pho ke singaba lemizamo bani ebambekayo esingayenza ukuthi sihlale ngokuzwana sihlale ngokuthula njalo kungasincedisa njani ekuchumayeleni ivangeli singathi ngamafitshane lo mfundisi singakhulekela ukuthi sihlale sithula sisithuli kuyini singakwenza abantu eJerusalem akonsenza baphumelele ukuthi babedinga ukuhlala bemanyene bebambene so singakwenza njani ukuthi singafuni ukuthi nxa kuyikuthi umfundisi wami lapha nguye omkhulu ngivumela ukuthi okwalonyaka umoya engcwele bana sithinta ngePentecost uvumile ukuthi abe ngumthungameli wami kuhle mina ngimsekele umsebenzi kamlimi uqhubekele phambili nginanzelela ukuthi mina ngingabi yifotholo kube yimi kuphela engifuna ukutshela abantu okokwenza kulokuthi sikhulekele umoya kamlimi kube yiwo omela usitshele sonke sibe lengxenye emsebenzini kaThixo siyabonga okunye okubangela ukwehlukana mfundisi izikhwili kuyaletha ukwehlukana ebandleni so siyawudinga umoya kaNkulunkulu wokuforgive okuthethelela uJesu vela sisoze nxa singela ngqondo kaJesu kuzaba nzima ukuthi sibe munye ngoba ingqondo kaJesu ithi ungonile kodwa hamba ungabusona so umqondo kunenge okusehlukanisayo njengebandla abanye sikhangelelana phansi abanye sehlukanisana ukuthi ubani ulani so kunenge okusehlukanisayo kodwa indlela ezinye asibuyisane sikhangelaneni ngelens yokuthi wonke umuntu ulibumba likaNkulunkulu njalo usindiswa ngegazi linye singeyisani ngenzuzo langalokho esiyikho siyaphambili bathandeka ngendaba yethu kathe sesikhangela u87 amahubo 87 verse ka1 sizubana imumethene ongasincedisa njani lindaba akusibalele u87 verse 1 lo 2 engakabali mfundisi nginanzelele enye into exabanisa abantu ukwehluleka ukulalela umuntu kumele afunde ukuthi nxa umunye umuntu ekhuluma akazinike ithuba amyekela azayiqeda engaka-respond engakaphenduli ngoba kule ngozi ekuthini ungafuna ukuthi uphendule umuntu engakaqedi uzaphendula into oyicabangelayo mhlawumbe engayisiyo akade ezayitsho so olunye uhlupho ngolokuthi abantu sifunda ukulalelana ubuyele endabeni yokuzehlisa nxa umuntu nxa omunye ekhuluma phela kwenzakala kwesinye isikhathi ukuthi usakhuluma ubona umuntu usephakamisa isandla sefuna ukukhuluma yakhe ipoint engcono kule yakho ukuthi wena okukhulumayo lokho hayi mana khonapho sengiletha ke yami engcono yikho ephakamisa isandla usakhuluma ake sihle phambili sikhangela ke uverse 1 lo 2 usakhile isisekelo sakhe entabeni engcwele uJehova uyawathanda amasango eZion ukudlula yonke imizi kaJakobe ukwakhomenta ukwakhuluma kabanzi ngendaba yeZion yini yenza iJerusalem libe yindawo ephakeme kangaka kunokwenza iphakeme kangaka singicela manje sekutsho nje amafitshane ikhaya labantu bonke elikhethekileyo elithandekayo yikho kwenza ukuthi iZion ibe yindawo ephakemeyo omnye uthini ngakho
iZion yindawo yokuthi nxa abantu sebekuyo baba munye kungakhethelekile ukuthi bavela ngaphi baba yifamily eyi1 idonsa izizwe zonke kuyabe sokungasakhangela ukuthi lo uvela ngaphi ubekhuluma lumibane engakabuyila mkhuba yakhe biyiphi abantu baba yifamily yodwa okuthi ukuthi kuba lokuthula lothando eZion siyabonga khona lokunye ukuthi khonapho kungezelela ukubusa kwenkosi lamandla ayo alright aphezulu komhlaba wonke so ngokunye sikuvezelwa ngeZion ukuthi okuveza ubukhulu beZion kwedlula ezinye izizwe zonke kulokunye ukuthintwa maqana nokubhaliswa kwamabizo kuyini embalini okwakusenza ngokubhaliswa kwamabizo kulesi sifundo bani kuzizwe zonke na ukubhaliswa kwamabizo ungakhala uverse 3 usiya ku7 ila indaba zonezo ukusafuna ukukhuluma okay imbe ngisathi okunye ngike ngakuthinta nje ngidlula ukuthi ukuze abantu babe ngabantu beZion babe buya bevele endaweni ezichiyeneyo kodwa okwakusenzakala ukuthi nxa sebefikile khona ngale baba yifamily eyi1 akusakhangelwa ukuthi bavela ngaphi abantu laba siyabonga khonokho ke ukuthi baba yifamily 1 uhambelana njani lokuchumela udaba lwengcwele ezintathu bemfuna ukuthinta mfundisi indaba yamabizo ungayifunda kuNehemiah lapha chapter 7 verse 5 uthi wathola ugwalo olulamabizo abantu so bekuyikufakwa ibizo kube le register le ndawo umuntu azalelwe kuyo so umlobi asilethela khona lapha ku Psalms 87 ukuthi iZion wonke umuntu so iveza ukuthi wonke okay ukuthi labo abendlu yako Israel labo bonke abantu uNkulunkulu nxa esithi lo lalo usivezela ukuthi whoever loba ngubani ozakuza uzabhalwa so kuthi ukuthi unikwa iidentity entsha njengomntwana adopted son anti iBhayibheli sivezela ukuthi besingabahlamuki kodwa singabantwana bakaNkulunkulu ngoKristu so iveza i-worldwide mission ukuthi uNkulunkulu umhlaba wonke usebenzela ukuthi awusindise iZion ibiyisigodlo uNkulunkulu akade efisa ukuthi ipresence yakhe yaziwe izizwe eziqaqeleyo zimazi uNkulunkulu weqiniso zize kuyo lokuthi asozube khona ongaziyo ngoba ibizo lakho liyavele khona yes ngoba ibizo liyavele khona yes ukungezelela mfundisi lapha sinika uMateyu chapter 28 verse 18 right uveza ukuthi amandla wonke aphiwe mina ngakho ke hambani ezizweni zonke esikuthola lapha sihle sinikwe ilungelo lokuthi sizalelwa sonke esikhosini kungakhathalekile ukuthi ungawuphi umhlobo ngoba ukuthi hambani ezizweni zonke abaphendukayo babhabhathiza sibabhabhathiza kuphela ebizweni linye babe lelungelo lokuba ngamalungu ebandla mfundisi nxa sikhuluma ngokuthi bekungumuzi wezizwe zonke uyazi ngicabanga nxa ungaphose comment ukuthi abantu abagogekileyo abehlulekayo abalolutho olubenqabelayo ukuthi babe benze ezinye izinto abakhubazekileyo senzani ngabo ngoba nxa ivangeli lisithi ebantwini bonke endimini zonke kukangaki uyazithi mfundisi kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi uNkulunkulu ngabantu abenelisayo ukuthi sensiye church sensiya ngapha siyabe sidlula iziqhuli iziphofu umlimo kasisi umlimo khonapho kasisize ngoba ivangeli nxa lingafikanga eziqhulini uJesu kasozabuya so kusinika ukuthi iZion embalini ibimela ukuthi abantu bonke babuthelwe kuNkulunkulu so ngapha iziqhuli ngifundela phana futhi sifundisa enkayingane ukuthi ama miracles amaningi uJesu aperformayo wayewaperform eziqhulini usitsho ukuthi ubava isisindo sabo sifanana lathi esenelisayo so uNkulunkulu kasinike ilihlo elifaneleyo lokuthi sibafinyelele kulevel abakiyo ongaboniyo kasiboneni ukuthi uyazuza kumbe ibraille kumbe yini ongezwa endlebeni ama hearing aid konke but uJesu kabamaziswe babemazi bamthanda emabandleni sonke silufunde ulimi lezimungu yes okwenza ukuthi izintshumayelo zonke zitshinyayele uma wonke amabandla kwanisibana bathintwe laba bantu
hayi ukubona senze iminyango evuma i-wheelchair Yes. konke akube khona kuba siyabonga umcabango njengalo sengani ungasiphathisa njengabafundi kusiphathise njengamalungu ebandla sike sikhangele ngelihlo elitsha lendaba yokukhangela ngisho labakhubezekileyo ngoba bonke kumele babe khona ekusindisweni akungifundele umahubo 46 verse 1 verse 7 Mahubo 46. yeah uNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu usizo oluhlezi lukhona nxa kulohlupho ngakho kangiyikwesaba umhlaba ungaze ubhidlike lezintaba ziwele ekujuleni kolwandle loba amanzi alo ehlokoma gubhazele izintaba zivevezele ngokuqhubuka kwalo kukhona umfula oziphethu zawo zithokozisa idolobho likaNkulunkulu indawo engcwele okuhlala kuyo ophezulu konke. Siyabonga bathandekayo. Ngilalela amavesi lapha umlobi uyahaya uJehova. Eveza umhlaba uveza njani umhlaba ngendlela yokuhaya na? Umhlaba yes uyindawo elezinhlupho lezinhlungu kulezinto eziningi ezingasiphathi kuhle ezenzakala emhlabeni inhleki zonke esemhlabeni right so kuthi ukuthi okunye umlobi lapha akulethayo ukuthi lanxa umuntu eseZion izinhlupho ziyabakhona ngoba kuyafika kwesisikhathi engqondweni yomuntu nxa sehluphekile kambe uNkulunkulu sengichile kuhamba njani izinto ezinjalo agcine ukholo lwakhe solusehla okumethemba uNkulunkulu sokusehla so lanxa umuntu eseZion okunye sokuthola lapha esifundweni yes kunjalo mfundisi uyakundethela lumcabango katsheni kule mfundiso eziningi esihlangana lazo ezokuthi wozani ngapha kuzalunga mina ngilombuzo ukuthi vele kulunga njani mfundisi ibali kolaka lukaSathane impi eyaqalisa ezulwini yabuya ku planet Earth andilokhu iqhubeka uSathane ulwisana lentando kaNkulunkulu kakhulu so lo mcabango lethwa ngugatsheni ukuthi lobu ususeZion khona vele ungavela eZion suvusula lukaSathane ngoba usucacile wena ukuthi camp omilayo yipi susiba yisithi esikhulu so asikwazini ukuthi sisempini emangalisayo and uJesu ubuyile wayinqoba so thina lapha sifighter silwa kuphela impi esikwaziyo lescoreline anti nxa sesibukela i-delayed match thina esithanda ibhola siyabe sikwazi ukuthi iscoreline ime njani nxa enye team iwine 2 kungaze kube njani siyabe sikwazi singeke seqe as long sikwazi ukuthi imatch iphele njani sizahlaliseka so isikhuthazo kithi balaleli kungazi umhlaba uyaxhwatha mfundisi especially ensukwini zokuphela uSathane uyakwazi isikhathi esifitshane and umhlaba uyahlokoma kodwa thina ngiyayithanda uPsalms 46 ngayifunda kwenilanga sokonakele ngingakwazi ukuthi imbambe ngapi ngazwisisa ukuthi nxa isithi uNkulunkulu ufunaniswe lusizo ngamakhona lapho ukuthi la nxa umhlaba ungasuphuka phela umhlabele lapho upheyinta umumo obuhlungu ongekuchasisa uzopha imuli yonke iperishe ku-accident kwasala umntwana onga so imumo loba onjani umlobi usinika ithemba lokuthi kasezuzeni ukuma kuphela la nxa kunjani sikhona lapho mfundisi uthi yena inkosi iyisiphephelo esipheleleyo kwezinye indawo siyadinga ukuye ebantwini kanti abaphelelanga ngoba kwelinye ilanga labo bayafelwa kwelinye ilanga bayagulelwa so lapho esikuzuzayo ngamanye amazwi lapha ukuthi izinto zingaba zimbi kanganani ekona lo mhlaba uThixo singaya kuye sihlala silethemba lokwazi ukuthi iqiniso yena nguyinsika yethu ngoba ungafunda kuhle uPsalm 46 lapha iyaveza ukuthi ufunyaniswa elusizo yazi ukuthi umuntu ofunyaniswa elusizo phakathi kwehlupho lwakho ngumuntu ogqoka isicathulo nesigqokayo nxa sibamba la yabe phakathi kwaso so
yikho silobe sithandekayo sikunikezwayo lapho ukuthi ithi yona lamandla ethu usizo oluhlezi lukhona nxa kulohlupho kule ndaba kaPeter ebotshiwe umsebenzi chapter 12 yes iBhayibheli lithi wayelele ulala njani ejele ulala njani ngoba nxa sibala laphana ukhanya ingilosi sibili yamchaya ukuthi avuke khanya wayehoqa sibili esebuthongweni so yikho ukuthula umuntu abalakho eseZion lanxa inhlupho zisiza labantu abanjengoboJobe ufelwe ngimuli yonke waphelelwa into zonke kodwa aluyidumisa inkosi uba lenkonzo umuntu oyi1 kuphela ngimtholayo nxa sibala iBhayibheli owaba lenkonzo efelwe ukuthi wathi esizwa umbiko wemfa waba lenkonzo yokudumisa uNkulunkulu so abantu nxa siseZion lanxa amagagasi esiza sibala lokho yana ukuthula enhlizweni zethu yiyo enye into engiyitholayo lapha usihlopheni umbuzo athi enza ubuzo ukuthi singafunda njani ukuba lokuthula lokumethemba uNkulunkulu phakathi komhlaba olezinhlupho ezingaka kanti uPsalm 46 verse 6 usiya ku11 ulempendulo yenhlikinhliki abantu abangena phakathi kwazo ulempendulo esiqinisayo ithini ungayibala uverse ngo9 lapho uverse 6 izizwe ziyahlokoma imibuso iyachitheka ikhupha ilizwi lakhe umhlaba uncibilike bamba khonapho konke kuyahlokoma konke kuthwele nzima kodwa inkosi yakhipha yini ilizwi konke kuncibilike okunye kokulithemba ukuthi Jehova usomandla ulathi uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu right wozani libone imisebenzi kaJehova incithakalo aseyenzile emhlabeni uyathulisa izimpi kuze kube semkhawulweni yomhlaba uyalephula idantili evadlaze lomkhonto uchisa izihlangu ngomlilo thulani lazi ukuba mina ngiNkulunkulu ngizakuphakanyiswa phakathi kwezizwe ngizaphakanyiswa emhlabeni amen othi ukuthi amen impendulo uNkulunkulu uthini ngomhlaba ohlokoma kangaka that's right uNkulunkulu uzawudiliza kodwa umlobo ulethe ukuthi akuphelele kubhidlizeni Isaiah 65 sifundile uverse 17 thebheka idala izulu elitsha so into yonke iphelela uNkulunkulu edala izinto zonke zisiba zintsha kungayi kuba khona leso nokunye ngikuthandileyo ukuthi kuthiwa uyinqaba yes ungafuna u1 verse ka7 uthi yena inkosi ilungile kumbe inkosi inhle iyinqaba kulabo njani abathemba kuyo uverse 10 mfundisi uthi yena thulani lazi ukuba mina ngiNkulunkulu ngizaphakanyiswa akulo umuntu omela aphakanyiswe ithembe silalo ukuthi uJesu uza kuza ngokwesibili nguye kumele simphakamise lapho esiphila khona singaphakamisa abantu ngeyindlela mina ngikhangela kathesi u46 sithe thina uyahaya ayinisi sivumelene uthinta ngezinhlupho ngeyindlela sifunde ukuthi singatatazeli nxa sisiphatha kokuhlupheka ngoba uJehova uNkulunkulu inkosi yethu akungifundele amahubo 125 verse ka1 usiya ku2 le isiqinisa kakhulu amandla kaNkulunkulu all right uverse 1 kusiya ku2 yes labo abamethemba uJehova banjengentaba iZion yona enganyikinyekiyo emi kuze kube phakathi amavesi aletha asandukwafunda manje aletha umcabango bani ngalabo abathemba uNkulunkulu ngaze zibuye njani izinhlupho njoba sekutshilo ukuthi hayi ukuba ngumlandeli kaKristu akutsho ukuthi inhlupho zizaphela inhlupho zizakuza ngobuningi bazo ukhulumile laphana uMrs Mhlanga kodwa la nxa kunjalo kabanyikinyeki ngabasuki kuKristu ngoba yilo kuphela idwala elingadluliwe ufanise ngoJobe omunye umhlabeleli uthi okunye konke kuzadlula kodwa uKristu nguye kuphela idwala eliza kuma so kuqhakathekile ukuthi njengababukeli labalaleli senze izinqumo ezokuma edwaleni lunguJesu sibe lokukholwa okunganyikinyekiyo lanxa iziphepho zikhona ngicabanga kaje ukuthi sidinga ukukholwa
kukaJesu okukaJesu okokuthi la nxa amanzi ebila njani Alright. yangena sime iJordan libila iJordan ibila ingoma ithi mfundisi ngoba iJordan ibila wena wayiwela lami ngizayiwela sidinga ukukholwa kukaJesu okungagive up okungadeliyo okungayekeliyo yikho esikudingayo bese ngisithi umlobo ulethe inye into mfundisi ukuthi kwesinye isikhathi umile edwaleni egatsheni lomaphosi abaphandle baye kubahambela wena inhlupho zikumumu baze bakusho ukuthi tshiya uNkulunkulu wakho lo buya ngapha and njengomkaJobe njengomkaJobe bekudinga ukukholwa lokhuyana mfundisi okule sidinga ukuhamba loNkulunkulu ukumazi personally singamzwanga ngabanye abantu yikho ubona uJobe wama wathi hawu ngiyakwazi ukuthi la nxa lokho kusenzakala kimi kodwa laphana so kumele sibe le bigger picture ukuthi kulona leli hambo lechwatha konke lokho vele isiphetho siyini thina sibe sesisima kusiphetho khonapho intaba yeZion yintaba yokunqoba intaba yokunqoba nxa kusithi ukufa kuthi ukuthi ngife uthi nxa ivuma mina ngife kuhle mfele kuye inanzelela lapha sithinte ngendaba yebhora yazi ukuthi nxa ulebhora uyamama so njengamaKristu okusenza izilingo lezinhlupho kwathinta zisehlele yikuthi silebhora Satan uyalwisa so siyalwiswa so kule impi akusoze sihlale kuhle siphakathi kwempikiswano enkulu okwethu kuphela kumele sibambelele kuJesu right uma uqathanisa intaba esifunda ngayo intaba yeZion intaba esifunde ngayo ikakhulu kuMahubo 46 verse 2 le ntaba yeZion sithola sifundo bani ngalezi ntaba zombili zahlukene njani andisi intaba yeZion le ntaba ekhunywa ngazo lapha ngaphi kuPsalm 42 verse 2 46 verse 2 ezinye ziyadilika ziyaphoselwa emanzini ngamanye amazwi ziyadlula ziyaphela kodwa le eZion le ime kuze kube nini lanini kayidluli yikho ngikutholayo khona phana kungikhumbuza even indaba eDaniel chapter 2 verse 34 anti sithola amavesi lana asivezela ukuthi idwala lelo labakhona la sibekela umhlaba wonke so idwala lelo lingubani linguJesu Kristu ihlobo ezithandekayo kupheleni kwezinto zonke uJesu lidwala konke okunye uzadlula so asibalekeleni entabeni yeZion siye kiyo singasuki siyabonga mina mfundisi kulokunye maphosa umloba kulethayo la uthi uhlupho lwethu ukuthi sifuna ukuchasisa izinto zonke ezisehlelayo but umloba uthe hayi asingeke ngichasise ukuthi kungani mfelwe ngumntwana ngimcele kuNkulunkulu kodwa elomnyaka kodwa sedlule ngingakuchasisa hayi so mbone ngani uhlupho lomuntu yikuzama ukuchasisa izehlakalo esingeke senelise ukuzichasisa so umlobo ulethela ukuthi ngenxa yokuthi kasenelise ukuchasisa lokho akakuthi ukuthi uNkulunkulu usehlulekile so yikho sithe kudinga ukuthi sikhangele ngangale nxa into zonke sezedlule ngoba lapho uthe immovable kuthi ukuthi kasinyikinyeke ngithanda uJesu nxa esithi lowo osezandleni zami kayikuhluthula so whether sihlupheka kodwa ezilokhu sisesandleni sikaNkulunkulu thina eternity sizayispenda phambi kobuso bukaNkulunkulu umise simhlanga uthinte lona kanye uhlupho oluyilo luhluphayo ukufuna ukuzwisisa why kwenzakale ngalolu hlobo kade ivele umsebenzi ngixotshelweni emsebenzini ngifuna ukuyabuza ukuthi kuhambe njani why umzali efile why ngingene engozini why ngifeyilile isifuna ukudinga impendulo kodwa njengoba efitizele laphana hayi kulezinye izinto esingasoze sizwisisa njengoba singeke sakuzwisisa ukufa kaJesu lokuvuka kwakhe angeza ke sazizwisisa lezi zinto okunye ukwamukela ngokukholwa uNkulunkulu nxa evumile ukuthi kube nje kulungile kulesizathu esihle singakhuthaza njani abantu sesekuthintile sesithi izinhlubo zahlala zikhona kodwa singakhuthaza njani abantu bonke abakaNkulunkulu lolu khuthazo lungabaqinisa njani abantu bakaNkulunkulu abangena ezilingweni lenhlupho ezisabekayo ngamafitshane unxuso ebantwini ukuthi singanyikinyeki lapho inhlupho zisehlela singasonduzeki asibeni lethemba
elinjengentaba eZion sidinge ukuthi sihlale entabeni eZion. uNkulunkulu kachiyi abantu bakhe uhlale labo noma basemlilweni basemanzini ubukhona bukaNkulunkulu buhlezi bukhona. So kasibeni kwazi njengababukeli labalaleli ukuthi noma singaze singene kuzehlakalo ezinjani uNkulunkulu ukhona kasichiyanga. Mina mfisa sekunanzelele babukeli labalaleli ukuthi siphakathi kwempi enkulu kakhulu ekhona phakathi kokulunga lesono phakathi kukaKristu loSathane. So izehlakalo zonke kasiziqedisiseni ngengqondo yona leyo ukuzwisisa ukuthi siphakathi kolaka olumangalisayo, kodwa ihope esila ithembe esilalo ukuthi uJesu uzile wayinqoba impi, wanqotshwa ezulwini uSathane, uJesu wamlandela lapha wamnqoba. So siphakathi kwempi kuphela enqotshiweyo, thina okwethu asihlaleni kuJesu ngoba yithimu enqobileyo. Amen. Sisiyabonga abathandekayo. Indaba eqhakathekileyo ukubana somele sekhalele eZion. Somele kuba lapho lo uNkulunkulu khona. Sisuthiseke ngoba lapho lobani uNkulunkulu khona. Sinambithe iphakade lonke. Kulokho sokuphethwe izikhulumi maqonana lezi nhlupho uYesaya 41 ivesi ka10 uthi ungesabi. Ungesabi ngoba mina nginawe. Isithembiso soneso. Uzaba lathi ekuzeni kwakhe futhi. Okwesikuthi ungapheli amandla. Benganotha kube njani wena ube lenhlupho ezisabe kodwa ungapheli yini amandla. Uyathembisa nje uthi ngoba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiza kuqinisa ngikusize. Qinisa njani? Ngikusize. Ngikusize. Ngusekele ngesandla sami sokunene esenqobayo. Amen. Nkosi kayisiphathise bathandekayo singabi nalo uvalo. Asigqoke amakhanda asikhulekene. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni. Siyabonga Nkosi, siphakathi kwezinhlupho ezehlukeneyo singena phakathi kwazo. Kunje bakhona sebefelwe, bakhona abagulelwayo, bakhona abadinga imisebenzi, bakhona balezinhlupho ezehlukeneyo. Sicela Nkosi ubana sizwe somele iZion, sonele umuzi ongcwele, simele umbuso wakho ozayo masinyane. Lapha Nkosi ahlala khona ngokuthula, singahlangana ngalezi singelazilingo ezehlukeneyo. Siqinise edwaleni lenguwe, sihambela impilo yonke kuze kufike isikhathi sokuza kwakho. Egameni lakho ngiyakhuleka, amen. Amen.